Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi zayyana quluba awliyaihi bi anwa'il bifaq wa saqa asrar ahbabihi sharabat ladid al-madaq wa alzama qulub al-khaifin al-wajl wal-ishfaq fala ta'lamu al-insanu fi ayyi ad-dawawi mutib ولا في أي الفريقين يساق فإن صمح بفضله وإن عاقب بعدله ولا اعتراض على ملك الخلاق أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير إله عز من اعتز به فلا يضام وذل من تكبر عن أمره ولولا الآثام وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وصفينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه خاتم أنبيائه وسيد الأسفياء وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته وقضى بهديه واتبعهم بإحسان إلى يوم الدين ونحن معهم يا أرحم الراحمين. أما بعد فيا أيها المحاضرون في هذا اليوم أوصي نفسي ثم عبادكم بتقوى الله لأن الله تعالى أمرنا بالتقوى حيث قال الله تعالى في كتابه وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في الآية الأخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله تواب رحيم. الحمد لله. Saya sampaikan iman kepujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Tuhan, maka tersampaikan di setiap manusia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkali-kali angkatan makhlukat fi awliya lebih dari bangsa manusia. Salawat dan salam kepada Nabi junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lafaina imam ahli wal bahiyah Ibn Nasyid mga kasahabatannya Labay ay sa isin mga sila manusia niya mga hatarika niya mga halitigan niya mga hasunna sila Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sa majad ng mga pelasan siya Allah subhanahu wa ta'ala masing-masing kita niyo magsyarang sunod sa Allah sinsa daw magsyarang sunod kaniya Amin yarinaman kita yung masing-masing halawang hidayat yarinaman kita yung masing-masing halawang parihala sa Allah subhanahu wa ta'ala lawi awla ang pagsyarang sukul nato pa Allah subhanahu wa ta'ala sin yarinaman kita yung masing-masing diusan niya karuhi iban sin kakasay damit lang niya pelasan sa Allah ta'ala tentang syarat sukul nabi fa Allah Ta'ala imani kamu igarikato kanu gawi masing-masing nato napakai atau akan nausal hakagayaan sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mga nuya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala hadlaw ini kumawa kita menuju pengajian dari Al-Quran ibadah hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Intabda'an sa Allah Subhanahu wa Ta'ala halaw sa Quran. Law sa Allah Subhanahu wa Ta'ala Ya ayyuhalladhina amanu jatanibu kathiran min adh-dhann inna ba'da adh-dhanni ithm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha inna Allaha tawwabur rahim. In abisna Allah subhanahu wa ta'ala ayat ini nanaandikin Allah ta'ala nanawagdawagin Allah subhanahu wa ta'ala hama sila beriman
Oleh Nabi sallallahu ta'ala hama bi'akatu kan beriman. In Nabi sallallahu ta'ala ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu. Oh kamu mga beriman, mga namamaragkaya fa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil naman hablak kausuban. Damikan pabihak kababalihan. In kamu namamaragkaya fa Allah ta'ala ijtanibu kathira. Ijtanibu kathira min adh-dhann. Ani bini wa Nabi sallallahu la yuhkamu ani kamu dan farqala farqala adh-dhann amuna farqala adh-dhann in panagna an yang kadu sinallahu ta'ala farqala adh-dhann farqala pagguna-guna nami patay mamita inna ba'da adh-dhanni ithm sabab inday mga kaibanan farqala pagguna-guna ithmun Agis Allah Ta'ala insyaini lamud din mga pagkala pagbusahan. Imbarkala paghuna-huna mani bukun mo na tang tumarayaw. Inyad mo na hinang sinambuhog tayo maghudmo. Yang huna-hunaan mo siya sinmangi. Inagisin Allah Ta'ala imbarkala yan ithmun. Imbarkala yan pagkala pagbusahan sa Allah. Panagnan, wala tajassasu. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا إن أغشنا الله تعالى ولا تجسسوا أيوم ابتغى جغني ولا تجسسوا أيوم جغهن إنك أيضا سنتي منهدو أيوم جغهن إنك أيضا سنتي منهدو ولا يغتب بعضكم بعضا demikian pagubus mo jagahan ng chuy inka kahinang sintay manghudmo yagdab ba'dukum ba'da ang pamunitan ng isu'y pakaibanan ang pamulimutun intay manghudmo ang pamusya limutun panisu'y mo pakaibanan in parkala paglimut in bistarahan mo intay manghudmo wala siya daytun bistarahan mo bang niya karugan in bistarayan mo kasakitan siya Bangun panuy suisis kaya bangun temang mu karugan sintagda pu tiap suisuihan mu yaun sintagda pu suisui mu yaun semakin pangatayannya mengatakan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala in farqala fadlimut in farqala riba in farqala fadlimut mamarahina hamu manusia ini kapak bang kanyang simut paling disuka. Bang nahinang sinman sa imparkala ini, mamarahinah kapak bang kanya, ikahulit kanya sumut mong paling disuka. Wa na'udhu billah. In kataan kita ni mangan-angan sumut paling disuka, pagpuasin ka matay. Bang man kita ni kataan, makasud kita ni kataan paling disuka. Na mga nulya siya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hambuhok din ang mga requirements, hambuhok din ang mga sababat. Tiranan taunitan daw sumud palang susuga bumumbang mo ng ipagpalain. Impagpala limot, inabisin Allah Ta'ala, ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumu. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi. Unulong na mabayat kakamu kumaong sumunod sintay manghudyo maytan. Ulud sintay manghudyo maytan, ulud sintay manghudyo patay. Bil ma'na manganulya sinallah, bang muli mo sintay manghudyo, bang mo biyag suy-suy sintay manghudyo, biya mo rasin siyawin mo niya patay. Maytan, damit yan jawaban na kita mag-Bishnallah, pagkaroon tumo. Kaya natin natin kita mo yan mabaya. Kaya natin namun mag-Bishnallah ta'ala, kaya natin namun di ka mo yan mabaya. Magpakalihan manusia apakala niya sa pagsindila. Inpakala yung magpakalanggan manusia sa pagsindila nila. Magpakahinang sin ako ibang sin kamu inpakala riba sa pagsindila ka. Asa pagsindila sindila ka. Ang sa hadith ni Nabi, ang mukha ng mga hadith ni Nabi alayhi salatu wassalam, magtarutin magpakahinang mo sa anak Abu Adam asabag sindila niya.
maka imanan kada sa hadarat si Allah Taala asa bersindilaka. Hanggan supaya kita ma'ani biandang kita si Imam Syafi'i rahimahullah. In abi si Imam Syafi'i rahimahullah Taala, idza arada al-kalam fa 'alayhi an yufakkir. Bang kaulawnya membayak manisara fa 'alayhi an yufakkir. Subay mulawnya taliun na intabtangan mo yan. Subay mulawnya pililun na ang bisara mo yan. Fa idza maslahat takallam. فإن يفسد لا تتكلم. Nabi Imam Syafi'i rahimahullah. Bagi tadak mulaw na intabtangan mo yan. Ikarayaw dapat ay mutakallam. Alisara ko. Danig kayo si Imam Syafi'i. Bagi tadak mulaw na intabtangan mo yan. Tiranan, di kasakit simpangatan sila imang mutu. Ayaw ko yung mga tangan. Yan dari kita si Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Din na mga farqalak magdaman. Mga kalasan si Allah subhanahu wa ta'ala. Aw din na mga tumbukan muy hadarat si Allah subhanahu wa ta'ala. Aw din na mga tutumbukan. Aw din na mga tumbukan muy hadarat si Allah subhanahu wa ta'ala. Hadith al-muflis. Nabi si Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis al-muflis. Dumatun in mga tumpukan ini hadarat si Allah subhanahu wa ta'ala. Law siya Nabi atadaruna man muflis. Awak po siya imasunod ka mga sahabat. Akaingatan mo kalong na bangisuin pagyan muflis. Kaingatan mo kalong na bangisuin pagyan ng lugi ataw miskin. In abi si mga sahabat al-kiram ajma'in, Allah wa rasuluhu a'lam. Tuputin Allah Ta'ala iban si Rasulnya in makainan. Uli nabi si Nabi, al-muflisu fina. In muflis law na in miskin atawa kan lugi. Ya'ti yawmal qiyamati bi salatin. Dumatun siya adlaw qiyamah hadarat sin Allah Ta'ala bi salatin. Iban sin amal ibadat na sambahayang wa zakatin. Iban sin amal ibadat na zakat wa siyamin. Iban sin amal ibadat na puasa. Itu ibadat lidahun yamuin hadarat sin Allah Ta'ala. Amal ibadat sambahayang muin siya hadarat sin Allah diarani. Diarani ang zakat niya. Diarani ang pagpuasa niya. Muy daw na yung mungkin kalman siya ifadrat sin Allah Ta'ala nagdarasan to ibadatin. Walakin law sunnati. Walakin faqad syatama hada, faqad khalafa hada, faqad ghadaba hada. Sumagawa lang na hawak ko siya muy dito hadunya. Hawak ko siya balug-balugan dito hadunya. Bakas niya piyong ikuan, bakas niya piyong ikuan, bakas niya limot ikuan. Hukhilat hasanatihim. Hukhilat hasanatihim law sinati. Pag-umus natin si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kawaunin katan manusia bakas niya limot. Kawaun day sa tingkarawan ngayon di pamayag niya pamanusia bakas niya limot. Kawaun isang kaya. Kawaun in zakat. Banggi pagkainihan kawaun pagpuasa. Banggi pa mag-atap, banggi pa kainihan. Asabab sin taud sin manusia bakas niya limot, bakas niya pili. Di pa kainihan ng ibadat diarani hadarat sin Allah Ta'ala. Di pa kainihan ng sambahayan, di pa kainihan ng zakat, di pa kainihan ng puasa. Ukhilat sayyi'atihi. Kawaun in kami ang sin manusia ilakun ng kami. Wa na'udhu billahi min dhalik. Hangat bulat ilmani siya dari Nabi. Sumujud fa Allah subhanahu wa ta'ala haduman iban siniyad lawan niya. Hangat bulat ilmani siya nagpagawa sin zakat na pangangka niya. Damikan hangat bulat ilmani siya magbat sin malawdong ganta sumahu. Magtangka pag-adlaw sin bulan Ramadan. Bagman sumanyang hindi hadunya ladaw lahadaw ako. Wala maglik ka na naman. Wala maglik ka limatahan. Asabab da sin kabdangan mo, asabab da sin istara mo, nakawain katang sin amal ibadat mo. Lusong kau tu ibuli hadarat sin Allah Ta'ala.
Wala mutwi na hasilin katan tiang lugtuan mo din lihat niya. Wala mo na hasilin sa kahayang, wala mo na hasilin sa zakat, wala mo na hasilin sa pagpuasam, asabag sin na hinang, sin pagsababan, tiranin na utungin katan sin karayawan mo, asabag da sin bisaram. Asabag da sin kabtangan mo limot mo hikuan. Mga nulya si Allah Ta'ala kawaun intalihan sin manis ya'bilatun maun kayo. Halik na mamarani iig karayawan sin kita. Halik na mamarani kawaun in karayawan sin kita. Handuk kawaun pa intin kangian sin manis ya'bilatun pamun kayo. Ang paimor na Allah Ta'ala, inagisin Allah Subhanahu wa Ta'ala, thumma fa'ulqiyah finnar. Orderannya Allah Ta'ala ay mga malaikat na tilakbuin na siya, tilakbuan na sila yan paatilat pagkakinan. Wa na'udhu billahi min dhalik mga amilya sa Allah. Mga kalasan sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang kansabihan ng isang pagkakaina, inkagaan pagkala yung magpakasapos kita sa asawag na sindila ka. Ang kansabihan daan kita sinabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa magsindila. Uli Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Indila law niya mga tangan. Uli Nabi sindila paginhawa baran. Uli Nabi sindila baran padila. Magreklamo inang lautat barani padila. Inabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya lisan. Ya lisan ittaqillaha fina. Innama nahnu mink. Fa'in istaqamta istaqamna. فَإِنْ وَجَدْتَ وَجَدْنَا يَا لِسَانِ اتَّقِ اللَّهَ فِينَا إن أجسن لو تأبر الفريق قولوا يا بلا كبغا كوفى الله تعالى دين كامل كبغا كوفى الله تعالى كامل فإن استقمت استقمنا بم قولوا يا منتو المنتو دخلي فإن وجدت وجدنا بم قولوا يا منكو دخلي may nagreklamo ng lautat-laran pariya. Nahi, bangaon din mga kabtangan sindila, tiranan si masit yung pangatayan sinambok manusia. Bisarahan mo sinambok manusia, tiranan si masit yung pangatayan niya. Di din sana ang indila niya. Di puhinga ang indila niya. Magmula ingin mawabaran. Kasakitan ingin mawabaran. Ang kan nagreklamo ng lautat-laran pariya. Ang kan nangangamilya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ando ayaran sin kita ni kabtangan sin kita. Tali ang sin kita ni manisara sin kita. Ani ba sin kita ni farqala ghiba, in farqala fadlimut, bangman mahasir sin kita, asubaya mahasir sin kita, in ibadat sin kita din dunya hal. Haadlaw akhirah madaw sin kita, damit kagiranan ni kasul kita palang surga. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. أما بعد فما نليش الله سبحانه وتعالى mahkamah asal pada pengambilan alam sin Allah bangsa upama auden hamang alakal kabtangan sin kami wala imam auden hamang nabisara sin kami kirana nikasakit sin pangatayan sin kami ando mga kami kamaafan lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmu hidayah. Demikian maksud Allah maka di pengajian ada liabay dengan Quran iman hadis bin Nabi alaihi salatu wassalam ini yakin dengan tauhid Allah Ta'ala mudah-mudahan mengumpulkan patuntung mudah-mudahan hawa barat lakin mengatakan qala Allah Ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى
اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.